Malo le soifua tala flava se whapoponga telefo le radio Samoa. Mo moata mai Peritania, wo fola le pale mia o Peritania o Kia Stama, o le a wha mawai mai le tofi pale mia o le atunu, no winga wa tula lata fo le toi whiriwhiria seisi pale mia fo o Peritania, e ato i ere to ono pale mia o whiriwhiria e te tonu o le fitu tausanga. Le sa avema pule nuu o Greater Manchester, Andy Burnham, le manatulu to tele e ono sui i a Stama, ma le isi sa avema mua minista o le soifua malaloina o West Streeting, sa manatu e ono finau mo le avanoa peitai o avelana lango i a Burnham. O whaian folfolanga a Stama e wha mawai de mai o le lua tausanga, taluna tura i mai de tofi. Ai sa wha mawai a Stama, whai mai di poti o tere tangata o wala au moro na ngai ese mai mara tofi, whai mai nisi o isi ngai o inga Stama na whai o awe se aile lango tangata, e au fiere whai titi o benefitia tangata i eimana o ngā tū mau, o le tauma whai e wha taunga tā totongi, a nisi o le au pensiona mo le wha mawhanawhanaino o la tō whale, i a toi mana mata upo i wha te tau rona whiriwhiri o Peter Mandelson, le whaiso o tanga i a Jeffrey Epstein, i le tō whinga o le ampasa o UK i Washington. Amerika ma Iran, o whairoa le sui presidente o Amerika o J.D. Vance, o se aso le lei tele le aso na nafi le whiutana inga i le vāo tunu e lua. Amerika ma Iran, whai mai ua mariri ana Tehran, e whaatanga atu i le atunu u awala e mata i tū waiwhainga wha nuclear, po le nuclear monitoring e ui ua whairoa le CNN, o lo te ena Iran le whaia o se atu tuunga. O whairoa fo e le sui presidente, ua whaia le whai unga Amerika e te tala a seta Iran, ma tuina iaile i oenga Amerika i mea ma whaia na whaatau e Iran, e mai se i le suau. I le mata upu i whita winga i le panona whai mai Vance o loo whai a pēr talanoanga. Wari pati e fo i whaamtaranga stasi o suyo Israelu e wha pēr o loo sira Israelu le fola o lo lato wanga i ese mai maisi maenga o le tu i saute o le panona. O loo wha awau pēr whiutana inga e o mai le so. I kata, ai titi mai peta o se fulu tolu ua maririu ma le ono sepulu ono ua marirua, i le mai o se whalavelave i se tasi o no fuanga tele o le kesi i kata. Whai mai o le whalavelave i se no fuanga whapisinisi na vai ai le lanu moli a toa o le si o manga, i lea wha ai tu ono o le malosi o le aso le afi. Whaamtaranga me le minista o marusi anga kata ua wha ai, o le wha le tonu o tūra i mai, e lea a fia ai fua o lo awina i whafua le tunu, ma o le tūranga o tūra i mai o se whalavelave whafua se i ele i fua ina. O le no fuanga le tupo e le whalavelave o le wafua o pito te lele i le larolangi, mo le sapalai o le kesi, sa anga i fo iai o swa inga Iran i le tausanga na te nei. O lo tau wha mautu le te mine isu e su enga po le atonu le mafuanga o le whalavelave, mai le mai ropo o a whea le ato e te talai mo ana au onanga. Wha maonio i rato uma o maririwe mai Intiam, Pakistan, whai ngārwe ngā i rea no fuanga, ma wa whao o iai wha mai senga a le malo i nei o lato a inga. I Australia, wa i nei lapta inga mo leono pepesi o le misela i sini, ina ua ta ua i li pote se backpacker po se tangata ta whao mai le atunu usa nofo se hostel i sini na afia le misela sa ia sia stasi o whale mai tele le atunu manisi no fuanga. Pato afo iane mai lana malanga i le tu i saute i se sae o le atu Asia, leo lo pepesi ai le misela pe ona whaeroa le New South Wales Health. Sa au mau le hostel le Victoria Street i Potts Point, sa ianga i atu fo i le wharamai o St. Vincent. O ia manisi o lato o malanga pe ona whaeroa le 9 News, ma lato te le i lolo o afia le misela, ai tele isi no fuanga o le taulanga i sini sa malanga iai. Na malanga fo i trains ma isi no fuanga i le ailawa i sini. O fautua ina tangata ia no fuanga na anga iai lea tangata, ia whae tete ma mata i tuni a unga o le misela, ma vawe wa aise fo mai mo fautuanga. O wha mawina e o mai le temine ia ni masutasi tangata a fia le misela, wha mawina i New South Wales. A o aunga o le misela e o fiei le Faiva, ta where isu se iturou, ti ngā mata ma le tale, ma le māsani o na whaanongo ina murimuriane, ma neso i le tino, ulu ma fōlinga, ma whaasolo e ai i le tino atoa. Tala murimuri mai New Caledonia, o whaasa neire ofisa le High Commissia Wharani i New Caledonia, le toi whaata wina o le awamano si le tunu se i au ria le so ruspun balu i uni.
ua mafua le atulanga o nolo sauni le atunu ila na whainga palota. O le sa e au fiai le whatawina ma le inumia o le awa malosi, pai mai le ofisa le hai komisi o le taimi ma ale ale le nei le atunu, e mai se lava i le laumua no mea ma vaenga la latane. Sa whapea foi le tausanga e lua whelua whai le taimi na tula i eipe besi le atunu, o le taimi nei wa tau whai whinau vaenga whau whai, mō la tau sui le palota, ma olo i ei lava popolenga i niso mata upepe o nanga whalawa i tele, e me se lava le soifua malolo ina ma awala o wheo inga whalawa i tele, public transport, le ana i ei lava i se tūranga le leitaru mai ve singa o le lua whelua wha. O lo mata i tua le tō tele le whainga palota ni Katonia, ma talo ia ua nei tue wha alua ina bevesi, ia nā lia i le lua whelua sifuru wha. Tala nāre radio Samoa mo le nei aso, soifua. Eva mai pea i le radio kasi lima i wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia le atunu. E le nei fo i a solua ua tātou waulia mai, ua a solua se fuluma le tonu o le masina o iuni. Lua afe lua se fuluma le ono, toi fitu aso tātou tu vai. I le masina lo na fitu i a iu lai o le nei tausanga. Ia, ua afa i fo i ma le tausanga. Ia ma le savalinga, ma le whainga malanga le atunu. Malana fo launga. Sa ofa la le lei le atua, i loa lofa ma lo wanga le lei, e tau muri pea i le atunu malana whainga malanga. Ia, ai le ngata i lea, o loa lofa whaasoa, ma lau pule ua tō te tele, i le soifua manuia o le tātua watunu. Whaafetai le atua, e le ai se isi upu e siri atu, ai lo mātou wanganga, wha maua lalo i o luma. Ma momoli ma toi wha fo i atu le vi inga i lau a fio. Ia ona o lou wanga le lei ma le alofa wha soa. E le ngata i lea wha talofa i le wha fonga tapua i mai o le tātu o tunu pele Samoa. E le ngata i New Zealand ei Samoa o lo o lala ma papa au i lau whanua ma ele o le tātu o tunu pele i Samoa i le Pasifiko. Ia e whapena fo i Samoa i atunu umamau. O lo o lala ma papa au ai, ma ngālulu e ai, ma whai ai le tautua o le aitau ma lele. Po whea lava le vai panoa, o lo o lala ai le Samoa. Ona o lana sa ilinga malo, o hatina e le lei. Ia whapena fo i o na fausia ai ma wha ma popo a inga. Nisi o lo ua i ai tō whinga o le malo, tō whinga pisinisi ma company ua malanga atu wai ia ma wha mautu i lea atunu, ma lea atunu. Ia e mwese fo i le nei atunu o New Zealand, ua avea mo tātou a inga lona lua. Malo le on sai, wha malo fo i le lava papale i tiute mo tō Faiva lo filima ua totofi ai. O Faiva wha alo tui fale, o Faiva i le ngata i fale, o Faiva i le vātea, o Faiva fo i. O tua mauta ma tua laua i le tua sivi ma le tua vau. Malo le ngā ruru e malo fo i whai o le Faiva. Le tāwhatolu o le vāta ngata o Samoa ma lona vāta puia. A wāpa ia ma mamalu wha le malo. Pa ia fo i ma mamalu wha le atunuu. Ia ai mawalunga se vi inga ma matua le tuu ia te o tau. Le au whai ngā luenga totofi a le atua i whata whai tauranga e fia. Le ainga sa le vi, le pai sino le tala le lei, o feoi o le langi, ia masuli o le atua. O lo o wha no manu a wase manuia o Samoa, i tafa e fia o le lalolangi o lo nopia i ai ma fio ma lalai le tātou o tunu. Whātulou i maunga te tele i o tūranga whalupe Samoa, e le ngā whatau limaina, whātulou foi, i iao malo se i ua malo. Ta oto, i puna loa, mamauna loa, ma taulu ulu o matangi i o pa ia, ma sale a vea le atunu. Ua ta oto atu i le whale upolunga tu mua mapule ma le usonga. Ia, a wā,
le lufi ina o upu o le tātou vānu nofo. Alo le soifo manuia whaatalo fatu ma o folo fatu i le suafa manu malo le tātou o le i whaolo Yesu Keriso. Ia ma mea lofa uma ua ia fua i mo i tātou e vi i ai le atua. I ai lo tātou tapa au siri i le langi. Whatalofa fo i mo folofa ia te utou ta mam tina mātutua le atunu. Alo le soifo manuia whaafatai fo i te talo. O la utou fo i whanau no ngā manu o lo manuia ai alo matama whanau a Samoa. O lo tu ina tu iluma o le atua i aso uma i le ao ma le po. Ina ia manuia o la tu Faiva. Ia, whawhelo i atu. A vio mai i le tātou polo kalabe ma le whao poponga o le nei fo i aso lua. Le nganga i fo Faiva o tu taulai tiute ma ngā luenga o le nei aso o Samoa. I tafa e fio le lalulangi. Ia a o le tapua inga mamana le ngā, anai ta mam tina mātutua. O lo tapua i mai i maota malawa. Fale o tangata mātutua, maota ngase ngase, o lo o tausia ai o tau. O le te talo ale i a tau sa vea, se yuli so alo. Ina ia pa iatu a au wha mawhana whana. Ia ma a au wha malo lo le tātou tapa au sidi. O ia o le fo mai o fo mai. O ia fo i na te whaia vāvenga i le tangata male soifua. Ia, ai a le vāvenga tele na whaia i le atua i le tai au nei. Sa ia wha moe i a te oe i na ua whaata oto tō whanga i le pō na pō. Ai a le tai au nei. Ua ia whawhangu i a te oe. Le vāvenga tā ua male sili sili le nā i le aise tasi na te whaia. Ua na o a ao ma le mana whaola o le tātou wali i whaolo Yesu Keriso, le atua le tamā ma le atua le nganga sā. E ala, nga whawhangu ro e angiri kai a ua kei. Sa tō whawha le atunu o masingi o la tō mauli le pō na pō pe o ni tangata o le aini a nganga. Aia. Toi whafo i e le atua lo wanganga le tai au nei, ma whangu i ate. Oe mai wawa i ato lae, mi ngoi mai i alo kama i vai makua. Wa e whalongo i le tausangi o manulele le tai au le nei. Ma savilingi o lo tino. I le malu o le savili. Ia aia. Suluia e le la. Le whaalio le lofo le atua ma le mamana o anga ngā luenga o le fōwhanga. Ia le ua tātou toi pene iai. Whawhetai ia wado le lei. O lo o tātou wheiloa iai i luma o le nuu. Ai le o tua o le nuu. Tātou wheiloa i fo i pu e o manu. Ai le o pu e o mala. Le alofa tō te tele le nao le tua i ate. Oe maa uma i tātou uma. Ua tātou toi wheiloa iai ma laulua whasina whai. I luma o le tua. I lona anga le lei. I le wha wina le nei o le tautua. Le a taua sa vea pesta se yuli so alo. Ia ma le ngā Gagaifo Faiva. Wha malo, ia i la tau i o la tau Faiva i tonu o potu a onga le nei aso. Whai a onga, o lua a onga. O i la tau umai ngā lurue i tu tonu o le loto a o le a onga. E o lava i le au moa vau ma le au teu whanua. Ia ai le ngate le nā wha malo i mātua. Le matua mo e pō, sa la pō, e tā pena le taba ma le teine. Lona ofu a onga. O ona se e vai ma tō tini. O le tau mawhutanga o le tai au ma le auti. Ai a, le a apātu e wha a mau popo mai dai ta bam tina mātutua. Mio, o le iputi o le tai au, o le toast, o le wha inuina o vai, o le whai o tui, o fusinga, o tonga fitinga, o mea malawana. E whaia e i la tau ia o lo o no whawhale ma wa aia ta maiti ele i o le aonga. Ia manai mātua ua malo lo retire mai le tele o tau sanga sa ngā lulu e ai puna wai i le tāpena ina o le sua vai lea ua fu e tātou le tai au le nei matau ma mawhai. A le ala leisi o tātou tiu te e whai. Whaapulou le sua vai. Ta pena le sua vai, a wā tūpulanga lalo vawa a wā tai au,
O nei tae au mālua. O i lātou te fu e tau mamawhai. O le tūpulanga a tae au. Ia o umana tū mata manga le 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 tua. Ai mui se fu i tū mahanga i whanua a Samoa. Ia le me whai re tangata. E whanau mai le tama wa umana tofi. E whanau mai le teine wa mai a whai o na whai o na tofinga. Au tātou lava lātou i, le tātou whaata mala, i lo tātou lea o ao, ma wha ma maluina o tātou walau. Awhina i le tala le tusi. O lea, wala pata i ai o tau, ia ta i tasi le tangata maa o ao i lona tiute ma le wha maoni. Ina ia la pata i ai isi, o tua oi ma tangata e la lata mai i ate oi. Palo le ngā rurue, ofisa, ngā ruenga i lunga le ala tele, le au ave ta vale, Uber, courier, taxi, basi, lori, e o lava i me o vaa o le ngā taifale. Ia whape nā fo i ia pailate o le vātetea. Ia aile ngata fo i le nā. O Faiva o le tuasivi, o le au Faiva atoanga. O le tua sivi malosi le nā o so se atunu o ana atina e ina ia lava tau mafa. O le au Faiva, o le au Faiva atoanga, o le au Faiva fumanu. Faiva o le ngā taifale, Faiva o le vātetea, ia ma Faiva o le tua sivi. Wa malo atu, ia li malu o le malo. Lātou uma ua whiriwhiria fo i lea ngā luenga e au na matau tuai o le tausi o le tūlafono. Pui o le tūlafono ina ia ola saunga le mō, ma ola fia tangata uma i lalo le tūlafono. Ia, e le ngata fo i la i lea, whatalo fa i le au whainga luenga tutofi le atua. E maise lawa i la tō ua malolo manu malo. Malolo pensiona, mapuane le sasanga, se i whai atu le tautua isi tangata i e tāwha whao vale. Se i asu se i puwai, ma se i puti, se tau mafa. O lo no tau wha ngase. Ia mau tau ta se i le vao, ma le ala, ma le vasa. Ona o le tau wasu wasuina o le i puwai o le ola. I le awhionga pa ia le atua ina ia kerisiano tangata uma. Ua vave mai le taimi. Ia o talana o mawaenga na, ia whape na fo i pero whetanga. Whai mai ua tātou iai, i aso e ngata ai aso. Ma le ala fo le nā, ua lele ai le tala le leiba le fina ngalo le atua. Ina ia mawhai o na o atu le whe aua le atua. I tulu inga uma le lalorangi, ina ia aua le iai se tangata e alo whanga whai mai. Ele i whaalongo i le sāwali a keriso, male moli mau ale li i whaola. So i ko kala pero ko a mio ki Apollo. Ia o na o mai leo le whatalofa i lunga o le tātou api o fōringa. Leo penga ta whailangi i le Facebook page ale Radio Samoa, ia whapena fo i ma le tātou YouTube channel. E wala uri ai o e te whio mai i lunga nei. Io e tufa. Share le tātou porkalame, like it, love it, and leave a comment. E se lo fia o te whaitau. E o tau whina ngalo whaalia mo tau whina ngalo tustusia. A wafo i e whaatupu manatu. E wha ma i te langona. Ia, ma moa ai le fia. E wawa ai atu. I le saolo tonga o lo o mawhai o na whailo ai o tau whina ngalo. Le tō whaasa saa. Ale atu no. E iai mea tāua, e iai fo i mea e matua le tautanga tāla. E hoi, ai la le uanga i mai i mua i lunga le tātou whilo inga. Please share our program, like and also love it, leave a comment for me. Lea ua wawa ia tūtau nuu mai ia le sāfo lau o whafo wina tāni elu, tālo whalava. Te bai tai o whapa ia o whipuleai, whapea fo i tā fia Brenda Liu Ki. Ia, uso ia tau siri, tua i malo, tālo whalawa stau, malo le soifo manuia ia te oe, o le sunga ia whata whaiwalu, malo le soifo manuia, whaftai le mafuta mai, le amatanga o le tātou pola kalambe,
DJ T Tia, talofa lava malo le soifua manuia, o le sunga ia T-Dog maloli le soifua manuia. Ia whapea fo I Tai Walton, alo whaftai tufa le tātou Porkalame. Colleen Toria, talofa lava, watching you from Manukau. Le alai ki au kafa kua ia Colleen, ia le lei. Banwas, talofa Banwas Tayap, whamai sea pia whaifisa tātou English subtitles. O le uso ia Vau Filipo, whapea fo I tunu mafono, Ella Matai Rata. Alo le soifua manuia whaftai le mafuta mai, ia whapea fo I le uso ia kopo, ala ese, talofa ia kopo, alo le soifua le tumaitai o Jane Vaenga au watching you le atou Seville from Sydney, Australia. Talofa atu I o tātou ainga malava I le nā fo I tu malo I Sydney, ia male I tūlangi atou le nā New South Wales, talofa atu le atou Seville mo oi. Aleki Asang Yam, alo le soifua Aleki, alo whaftai le mafuta mai, tufo le tātou Porkalame, tunu mafono le leua, talofa lava. Emma Jane Lawson, talofa sister from Salt Lake City, Utah, ia e se teimi tā fo le pese sio tina na anti vai tupu le avasa, to whai ono. Pa moi o lo manuia o tina. Ia matausi whaalelei ma whaamaoni I ala tamaitai o Emma Jane. E le alu e te whao vale e saue e whai whaalelei fe au ale lo matua. Talofa Jane, Emma, malo le soifua manuia. Sau le onge, New Afa Ese. Malo, whaafitai le mafuta mai I Potifara. Alo le soifua Potifara. Paul Tanielu, alo lava le soifua manuia. Malo le ngā lulue I le nei aso. Ia whapea fo I o se fatu la wano. Ma outou uma leo wanga I mai salele I leva a leo outou wautou titi a lima se lau. Ia tangata o leo wanga solo mai I lunga o le tātou api o fōlinga. Ia e mai se fō I tamaitai o manusina. Keresoma, malo le se fō manuia, tun mafono. For my keep up your amazing and analysis for our Samoa. Sarah Bott, your mama. She is so proud of you. Talo, vai whaftai tiri lava tun mafono. Ia, whapena, fo I se langona. Ia, malo tamaiti. Alo le onusai. I lea onga le dei asu. Ia, malo fo I. Na, o le tele o ista maitina. Le o lava aile la ko lunch. Ia, ma wheiroa I lato wō. Ma masalinga I le lotoa. Ia, nga sau fo la ia le e empty brain I le so atole ne. Fuatia born alo le se fo manuia. Ia whaftai ia le mafuta mai whamai. Le mātou te bata batatu I le mātou nuu I tafua I savai. Oka e se malulu le oia I savai. Ia, e sau. E la tō telo I la tō whamai. O le mea ia Samoa le te milei. Wape ua I se winter fo e waso I le tātou o tenu. Si a mani to filau talo falava brother, malo le soifua manuia, whaftai ngā luenga le lei o lo whatinu le nei aso, e me se fo il tamaitai, mei a vito. Ia, malo whaftai. Ona, o leo le tātou whatalofa, e lunga o le tātou ala leo, mana tua fo ua lua tātou ala leo, o le whamo tasi o ono, tesi ma le tasi FM, 106.1 in Samoa, the whole of Samoa. Ioe, ua whaalolongo iai o tātou tangata, o le nā lava o lo o whaawau peo na whaatino le nā o nanga, ma ua whaalau tele ai le tātou tautua, e iai se teimi o le tausanga le nei. O le a ngai atua I le pūlenga ma le au whai ngā luenga. E ta tala aloa ia lea wha moi moi. E le ngata la I le whaalau tele I nā, o le tātou ngā luenga ma le tautua. Ina ia sopoloa ma so o tuli manu e fia o le lalorangi o lo o nopia I ai Samoa. Ai ua whapena fo I ranga le lei ai. Le atua I nei ama noa le lei. Ua whatino e mawhai ai o na momori le savali mo le au kerisiano. Le fe au whale nganga o le mori mau I a keriso.
Male ngā le wenga pa ia le atua. E ese le tā hua tele o le nā vaenga. E whawhetai e tuai le au whainga wenga tutofi le atua. Sā ulu whale mai. I le Mountain Day mo le tātou walesi whaasala lau. Ma lātou fola ai le upu o le ola mo le upu o le atua. Ia soo atu lau i le tala inga i lunga o le ea. Ta sila vaenga siri o na tāua. Ia le ua mwhai o na au na ai. Ia le si ufonga o Samoa, le radio Samoa. Sfulima iwa tolu a moi au kilani. Ia whatalofa i le uso a JS se yuliali. Alo le se fuamunuia. E sa oi. O le lava i la uvea le FBI. Mana tua vo. I le tele o neitau sanga watuna i atu mawhi naunga sa whai. O le tele i o mea sa o wawalo i ai matuli la uvea la o le FBI e alu e sa ili mai se tali ma fo i mai. Ia ma utango whai tau atu. Ma lau atu mea o le atu tupu. O i unga o whamsinonga. O i unga o whainga palota. O fi naunga i mata upu whaavao ma lo ai maise o le tūla fono. Le ai ma se mea na pio ese ai. Pēsala ese ai. Many of those predictions that I've called many years and even up to now, esa ua e bang on ale mea. E matua sa o le leilo na whaatulanga ina. The research and the analysis is so important, and understanding the element of an issue, the subject of an issue. O le tā ua le nao le mea. O le tele lao le si au whaapusa la lau leo mai nei. Pe le na whai atua ia lau li an le la ia. Il kako ka maori mongi. Koe whafo i mai la lau pusa la lau ma lau whanka vidi ia kia. Ai ele teimi o te papa i le usuia o le fono i le so. I le pale mene o Samoa. Sa auto mai tau wina se mea tā ua tele sa tu lai ma tupu i le so. Mai o te talo foi. Ia whātu mawina lea langona ma lea nganga. Ea mata mai whea. Ea mata mai tumu maunga se manuia. Ea fua mai ina. Nā le mea nau tau sila i ei Samoa. Ai se i o whamatala fo i la i a te oe. E peo se vāvenga. Nā angi mali e ai fisanga i tono le mauta. O le pale mene o Samoa i le so. Mai o te tatalo fo i, talo sia. Ia wha mautuina ma wha mausali ai lea nganga o le file mu. I felt the presence of the Holy Ghost. The narrative has shifted. The tone has changed in Parliament today. Nare wingo le talane na. Oka o kaisia nganga fia i atea. Ana whaapea la lea nganga e whaatautai ai whanotanga uma. Ta fe Samoa ua sao i le tala atua olo lena whai atu le epa. Ana ua e file mu. Ua file mu fo i Samoa ma ona tangata e maise te tonu le mauta fono ma le pale mene. Ua avea le malai tia whau o le malai e wha oso ita. E wha oso mai ai ma ta upu. E mātanga, e whaoso mai ai le ita, ma le langona whati Apollo i le tele o taimi. Ono upu ia e māsari o na whai ma whalele, ma whaafufonga i ai Samoa, o upu o le maota le nei, e le milia whaau. Au o mono whai atu, o upu nā. O leo ni upo te tau le whai tono le maota ma le malai te whau. O le malai o le tanga tia. O le malai o le velo ngā aso.
o le malai, o le whalele ngā furu. O le malai, o le tatala ina o le tōwha, ma le sailinga malo. Le malai o le whaalanga maia e whaalala ai maia o le atunuu. Aua ne motusi ngofie. O le malai fo i e vetei ei upu o Samoa. A le upu lale na whai mai ele milia whao i to tonu o le maota upu. Ia upu na te alu e whai le tau whale. Upu e whai pe a poto le tau ainga ma le tau nu. Ia, ai le whai i to tonu o le maota i tia whao. Se i vanga nā suanga ta mali i. E mauai le ata ma le fia. Ai mauai fo i nā ma le sona ma se a o onga ta ua tele i upu ato i ina ele i a o onga. Ele i o ni universite ma maua ni o lato whailonga, tike li, the bachelors of arts, the masters of art, PhD. Ni tipe roma ma ni o lato whailonga whafo mai. Aia, o le tō whāsa ili, o le tō whāsa saa ma le tō whā mo moli, le tō whāla inga le nā. Sa tausi ai le mauta. Lea leo ngai whai i tō whailonga e tō te wā lea i le tō whā mo moli a Samoa. Lea leo ngau tō tikeli, e tō te pala lau vale i tono le mauta whono ma le pale mene. Lea leo ngā tō te a o ngai ma whai meo moto MMA ma le UFA ma le ai matua o tō le i la fia si pela le tamai upu e lua o na matai tusi wha leo ngō fie si pela ngō fie o le vi ma le a o le vānu nofo le vāta puia le vāta ngata le vā o le nofo le leie o le ava tuli ma le ava whata whata la leo ngai whai i tō tike li ai tau te o mai soli tu la fono tu mau o winga ta waloa maa mionga le lei mana o mia i tu tonu o le mauta. Ma tau palau vale e lesi fai pule. Palau vale e lesi fai pule ma lau le ngā oi o tangata lau tele. Fea o iai tu la fono tu mau a mionga ta waloa ma le wha maoni o le tautonga. Ma le tautonga foi o le loto wha maoni. Ana umana o atu o tōu e le tō wha ia la vea, leili i o le tū. La vea na toi alofa, i ati. Ta mama tua o le nei a inga i a pesta ta mālenangi. Nei a tau. O tō wawa aila i le mea o le utu tō whāne i aile a inga le nei. Ma le nu o le nei. Ma le i tū mā lō le nei. Dena? O i nā le whale a onga le utu va nganga ai le ainga le nei ma le whanau le nei. Nei tu ma lo le nale. A onge tō wha e sa ili sula mai i whale pou wha i whinau. Wan ila. A utou wha fonga ma sila i ai le matau tia o le mea na tula i mai le so. Ua tae lo loto, ua tae le fatu, ua momoia le ngona. Ta lo fai i le tamamatua. Le toe ulu teia i tutonu o le mauta ma le pale mene o Samoa. Ina ua tula i atu tu le epa. Ma whanoi doi i le fionga i le fonga ftelai. O tula i atu, sa au tau whafonga le leo. Sa au tau sila i fōringa. I le whanau no atu o le toina. Ma tālo sanga loa le whangwhtalai. Tau te sila fia Samoa. I was speechless. I was emotional. I said, o te mawhauwhau ia ui lo ta maa. Wa taipei o lai tū mai le mātou ta maa.
A o opu ia na mo moli ai le tau wha le tau ina malana talo sanga ma le wha maulalo I lana wha noi noi atu le fionga le fonga ftelai. Na o fionga le fonga ftelai. Wha malo I le wha tau tainga le tātou fono. Wha malo fo I le tau tua malo. Wha malo fo I lau tu uawa noa mai I le nei tu o le mauta ia I mātou nei. A malo atu la o fionga le li paramia, e le whaingo fie o tiute mo Faiva. Ya inga minsta, na sui paramia, de kapeneta, de fono usu uma le atunu. Sawa I loi tua ma le tua lalo, au lau o fionga, I le fonga te lai, feftalai wha mole mole, ua ou talo sanga atu, ma le nganga whaloa. O au nei, ua le o toi te tusa lo malos. Io, sa o whalongo atu le malingi o uloi mata I to tonu o lo fatu. Io, oso le nganga o le lofa. Mo momo le loto, ta fe. This is not the Tuila Epa that people see. Over the years, it was an amazing transformation. It was emotional. Olo unle na ngona sayai. Oso le lofa. Wale o se ngau matau. Ai o le ngau alofa. Wata fia foi ai le tala e pei ona se ei ai I le tofi. Ma le swafa fati alofa. Ina ua fai mai le tui atua ola I le pola. Tua I le pola. Talo fai le tama. Malana tā pua inga. Wa alu mana au e lua e tā ilana pāte, ma e le vao au whātalitari atua I le taunga lapa. A le ulumu ma le whauseu, ma le tama o le ationgie. Le toi aso nai moa. A le na fasili le tui atua. Le a le mea ua e whelua I ai. Ma tāpa o lau pātei le levo le pō o tō whā le atunu, ma le nuu, ma le itu malo. Ai tali le tama. O lau tāpua inga I lo popo lenga le anga, e ma tautia le toa fa le ata leo le asau, le tabo le ationgi. Tā lo whae iau lumu ma le whaaseu. Le tama atua, ne isengia lona mauli. Fai mai le tui atua, alu ma au na e lua. Au na e lua maua, le suafa wha loa longia o atua ma tō o la longa fuafua. Au e lua. Ai mai le tu o le tama. Ua alu e tā lana pāte. O au nā e lua o lau tāpua inga. E tali ei lau sua ma whaaloa longa I so o se meo Samoa. Nā le si mea na tupu. Ua alu le tama. A ua alofa le tui atua I le tama ua alu mana au e lua. Fai mai fo I mai. Talo fai I le atali. Malana tāpua inga. E whawhati atu o ua lofa I ate oe. Whanau. Le suafa whati a lofa. Oka le tā. Ua mea o malawana o lea. E se ei ma pale ai la ei le fionga. Ma le sunga le ao. Le alo le Mario Toi le tui le epa.
Na o nofo ana le la ma o toe tilo tilo ma toe va ai ma le alofa i le toia ina. Tu lepa, ka malo fai o le faiva. Whawhetai i le nganga pa ia sa musuia oe le tamā i le nei tae au. Wa sili atu na i le toa na te ae le olo, wa e pule i lau loto. Nāle mea tā ua na whaia le whonga whatelai. Whai mai, talia le tālo, sanga tālo whai, ua whawhati atu wa lofa o le whonga whatelai. A lala mai lalo, a fio i lau wawa le nā. Whai mai ai i nā lau, whasoa i a Samoa ma le mauta whodo ma le pāle mene a Samoa. Samoa, tufo le tātou Porkalame. Share this program ua wha mawina. I le so ma se suinga ma tautia o mea uma nei sa tātou ta talo ai i luma o le tua ma tuina atu lana pāle mene le whono māua lunga e uma i ai whono le atunu. Ina ia musuia e le nganga pa ia ma le nganga sa. Na pau lea, o le vāinga, o le vāenga, o le tolu tasi pa ia, o le anganga o le atua, nā fio ane i tonu o le pāle mene i le so. Masuinga mā lie ai, whātauteinga o Faiva o le pāle mene o Samoa, for the very first time, if you may recall. Today was an awesome day, was a very special day to me. O se aso whapitoa i a te au. Mao lau wha fo i le nā, i le fionga i le tai o le tua nai. Sunga tu lepa, you're the champion today. A whapela, e so uma i ai langona o i lato uma ia e tua o le toia ina. Lea ua whai le toia ina le whateita inga sili o na tā ua. Mo o tau uma ia e tos fulu to lua, tos fulu tolu, le i te tolu o le hero pipi. Tō le wha fiti fiti. Tō le wha mawalunga. Eoe. Tō le taulu i lui. Tātou wōle i a whalolo a tau tai. Tātou ono sai wa tātou le tū malo. Tātou momoli le tō whao le tū ua lalo i le nganga whaloalo ma le nganga mawalalo. Lena sau noa i ai le sunga atu le epa i le aso. Okay. I thought to myself, what happened? What has changed today? La le mea o sui o le so. Samoa, a o whaafonga mai ma e mara malama. I lau mai tau, ma lau sila ma lau whaafonga i le so. A leo o whaamatala atu. Le mea sa i te tonu o lau loto ma lau fatu ma lau fo i wa ai ma lau mori mau i le so. Tate moe mana tunatu ma moe mo o. Ma i ma ue pe atu mau ai whape nei. Ile nei pae inga atoa. Lea lava o toi whaia tu le epa se wha taita inga le lei. Ma le mata ngofie, lea sa la unga i eilau te maa. Ka mai ala vea, ole a sada whai vea. Winga mata ngā ma upu whasau siri, malo losi ma le maso ai la lafo i tono le pale mene a o wha longo ma mai moa tupulanga lalo vawa a Samoa e fia o mai te tono le maota lea ma se ei ai o whaipule e lui ai le tō whale atu nuu nei. Whea la whai ai.
Whea la whai e. Oka e. Sa ule upu o le vea. Talo whai a Samoa, talo whai a te whau. E a fua se tapu, a lea na fua le tai au nei. Papa stui. O oe o le tamama tua o le atunu uma le tamama tua o le parlemene. O te whaasifo fo'i. Ma o wha mau lalo fo'i. I lau sunga i le toi ina o toi ina. Lea ngaia. A o les tangata e mata utia le le fefe e whai atu upu le toi ina lea. Mai lei masesi o te fefe mapala ai ai lea nga o te savali i lunga o le tū la fono. Mai o te le loa fo i fefe i le tūlanga wha le tino po lea lava o i la te lama i le mele. Wai kam ke lo e lama lesi e ke la maa mai au. A ke le loa. Le me ki ko i man me tau tu whelo i. Ei ma se pole ma i ein se me. A o lea so. Na su i eilo loto. Ma o mana o ai e whai le mea sao. Ele ma whai o na tātou nā tia mea o tutupu ma wawa ai, ma sila sa moa ma whaafonga iai. And we have to encourage this wonderful, beautiful change of attitude. The positive transformation that was reflected right in front of our eyes. Samoa was watching. Samoa was listening. People were looking at each other and asking questions. What has changed? The tone has changed. The narrative has shifted. It was a beautiful thing today. Mai o te mo'o whalupe o na umati. Ia tū mawai pēr lea suinga. O tau si sila lai ai le tali mai ala la auli. Ma le lai tū mātou te talia ina ma le nganga whaftai ma le whaalualo. Talia le tu o lalo. A wā ana mo moli fo'i. I le leo a ma le awa a vau. Ma le fia pule tutu. Ma le manatu whapea o la tau le tu malo ai le iloa o le itua ngai. Tau te wawa ai fo'i ai. E le talia fo'i e la uli ma lana fo'i ngā malo ini vai. E tu mai fo'i la uli la tau ia matua. Wha ma ai mana pelu, mana tau, mana me umana. La lafo atu, la lafo mai, la lafo atu, la lafo mai. Nā o mea mata ngā, mea tau te whaafonga i, me tātou whaalongolongo i Samoa. Ai ale mea na tupu le so. Le malo si anga le nao le nganga o le atua, pe ata lia e tangata uma. Tātou wō i luma le atua. Ia whaia se suinga tātou te osi tau langa ai a o whaafonga Samoa mana tupulanga lalovau. Wale uma le fia whaalongolongo. Wale uma le fia asiasi le maunga o mātou tia. Ua longo i tino matangi le leini. Ua atoa le ngā lala i le fia inu. Ua manino atoa. Le vaai ma le whaalongo. Le sila atu a Samoa. Tō lo upu lou i le so. Whawhitai tu lepa. Tātou te mō ina ia whaatu mawina i pēr lea langona. Ia whaatu mawina i le file mui te tono le mauta. Au mai a vātu. Le tātou wawa whata ma le vāna nofo, le vāta ngata. Le vāta puia. Tātou te soa i le pule whaimea Isaia. O longo i le atua Isaia le perfeta le tau watu i a Israel.
Olo onu o le fifia yauto. O mai. O mai ya. Come, let's stand to reason. Ngalo e tau le maule na. Po fea o le tusi e Isaia le na tusi e le upuna. Alai mo ia Isaia. Fai mai o mai si tātou soa le pule. Vai le fiong pa ia le tua le nau a mai le upu tā ua tele i le tū maleanga i whanua a Samoa. E le ngangana Samoa, le utu ngā vānganga Samoa, le saili ngā tō whā, ma le utu ngā tō whā le atunu. Le ngangana ma le vāo ngangana, le utu ngā vānganga. E o whā ngai. Come, let's stand to reason. Let's reason. Tātou whetu nā i muni au. Tātou soa le pule. Watu leo whasi pule lea, mai le pule lea. E anga le tae au, e mātango fie mai o se tae au tā ua fo i lea i te tono le mautafono ma le pale mene o Samoa. Le tae au lea o Faiva tātou te mo o iai. O Faiva ua tauta iae. Aisea, ua pule le nganga o le atua i le loto whainga tāo le tangata. Pei whai ana whai atu. E le whina vale le nganga o le atua, ma le nganga wha malo ti a o le tangata. Lea nau tausi le munyo i ai Samoa, ma mori mawina le nā a nganga tāua. It was a beautiful moment to be recorded and recognized within the House of Parliament of Samoa today, the 23rd of June, 2026. It was beautiful. It was awesome. Tā lāre me tātou te whetau wa i ai. Ma whetali ai i lunga o upenga ta whailangi. Nā mata mai le vai aso, na sei ma vai atu nei. Le musumusunga le nganga o le tua. Na ta watu i a lauli. Wai masani foi no o launga i le mata upula. Le upenga ta whailangi. Used and abused by members of parliament. Ma whetali ai ai lea i mata upu patino i le manuia ma le lumanai. Ma le ati nae o Samoa, o mata upu e te tau o na rotea i te tonu o le mautafono ma le pale mene o Samoa i te whau. E leo ni mata upu e te tau na whetali ai ai i lunga o penga ta whailang. Nau lea vea o i tātou ma le tātou whainga malo o mea ula. O upu o le atunu una le. Lote mai lunga o penga ta whailang. A le tā ua le nao le malae o le whautu ngā tangi. I eutu ai loi mata. O i wautu ai ma le toto masa. O a me te tau o na puna whanaui. Nā o le fia ma le manuia e whaasoa ma lufi ai. Ese le tā ua. Au tau whaafonga le saunoa ngā tu le apa. Mātou te avatu le mātou tua lalo. Ne ingo tounga le sāfo lau o Samoa. Ai whaitau wina i mātou. Le are mātou mea le whai. Nau na mātou nofo ma tātou mā ngoto whātasi e tuai. Ai le o tua sa mātou tua lalo. Ma se mātou whesosoani e tau mawhai whetu na i eile tō whāre malo. Vai le leo na wha leo ai. Upu na momoli ai. Ai ui o lea. Ar sau noa ngā tulepa. First time I've ever heard this from Tuila Ipa's mouth. Whamaia. Ai ui o lea.
Mātou te tuu atu le tua lalo ma le nganga whāloa. Pē talia pē le talia. O i nā le rea o iai ma ta oto ai le pule. Au sunga lauli e le mari atoa. E le whaingo fie o tiute. E iai lava whawhita uli e whasangai. Ma le tai o le malo mai lea taimi lea taimi. Ai pule lava o tau. O tau le nā o iai le pule, whaasoa ai le tamao ainga. A o si a mātou tau le mau lea ma si mātou tua lalo lea. Oka e se mātango fie. Lo ua ngā ngai ia whaamanu atu ia Iova. O mea o mawhoi te tonu ia te au. Ia whaamanu atu. I lona suafa pa ia. Au a whoi ne i ngalo. Se tasi o ana mea lofa. Ese le tā ua. O ia mea na tupu le so. Tātou o ia tātou talfau i vai whanua. January to March quarter, with nearly 65% of patients treated within 4 months, up from about 57%. Just over 83% of children were fully immunised at 24 months, up about 4%. Specialist wait times lifted to 61% of patients being seen within 4 months. Simeon Brown says every percentage point represents real people. Heavy rain and even snow in parts over the next few days. Met Service says Bay of Plenty and the Coromandel will get the heaviest downpours. Bursts are likely across the far north. Snow is possible on the South Island's highest peaks. Windy conditions could hit Cook Strait. Meteorologist John Law says the worst weather will land tomorrow. At the moment, we have heavy rainfall warnings around the likes of the Coromandel and those western parts of the Bay of Plenty, but also some heavy rainfall watches which cover those eastern parts of Northland and also the Auckland region. A2 Milk has won regulatory approval to sell infant formula in China, made in Pōkeno, and is pressing on with a $300 million special dividend for shareholders. Shareholders Association CEO Oliver Mander says this doesn't guarantee sales, so A2's next moves are crucial. This gives them 2 more product lines that can sell into China. So they will have every expectation of using that capability to market those new products that they intend to produce. Labor's open to people using their 3 free GP visits to see a doctor or a nurse practitioner. They have greater powers than registered nurses but aren't authorised to the level of doctors. Labor has pledged to set up a Medicard funded by a capital gains tax, which will also pay for free prescriptions and maternity scans. Health spokesperson Aisha Verrill says the policy is for doctor visits, but many practices also offer nurse practitioners. And that's news. To sport, an indication Tane Tuapiki will remain the Warriors' first choice fullback for the remainder of the NRL season. He started in the number 1 jersey in 11 of the side's 14 games in 2026. Former starter Shan's Nickel Klugstar is now being used on the wing as injury cover. Coach Andrew Webster says Tuapiki's stature suits the modern demands of NRL fullback. The game is actually favouring or heading towards fullbacks that are short, can move really well on their feet, bounce around, and they're tough because they're so hard to get hold of and they're so quick and agile. And at the Football World Cup, Norway have pipped Senegal 3-2. France eased past Iraq 3-0. Argentina have booked their spot in the next round with a 2-0 defeat of Austria. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. E tau whaatea ai le malulu tele. O le nei a fiafto e whatalofa mo wholo whatu. I le isi fast full ma le 5 minute muri o le tātou polakalame. Le atau a savea se yuli so alo. Ia ma le Gagaifo Faiva o le tunu whatalofa tu i le tina. Ia Naomi se te whano o Glen Innes. Ia whapea fosio tō a hinga ma le tō tele o le au wino vai. O le vai o le ola mai le pitonu u le nā. Mo i lātou, mo le whasisilanga le nei, mo i lātou umalava. Sa masani o nā āwhea le tātou whale o loa le nā. Le maketi i le sfulma le tolu Lappington Road. I nai o tara mo le vai o le ola. Ia ma le tātou vai avo. Ka whamalulu atu o lo o tāpunia le tātou maketi le nai le teimi le nei.
Lia ona o lo malanga le fionga le sa oli ia tuala taua tau pa utino ma le faletua ia peka i Samoa. O lo winga la, o i latu uma ia sa masani o na nga i le. Fato ato i te tala le tato maketi le na pe ato i te liu mai ia le fionga ia tuala. Ia ma le faletua ia peka. At the meantime, ia e te wala au mai ia te. Ia le ia tau sa vea. I le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Ia o te anga ia tuai. E mo moli lau vai i lau mauta. Se ia toi te liu mai ia le pule o le tātou maketi le nā. Ia, mai Samoa, e le isi lua vai aso, o le winga lai whaisi umi o le whainga malanga le nā. Ia, ai te tau o na tango e tu ifo le tānu mera le nā, o le nā fo ilunga o le whanu, o le vai o le ola. Ne numera le atou sa vea o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Ai a whai e te lata ane i le isi o tātou maketi, o le lua se fulu ma le lua Templeton Place, Glendon i Manurewa. Ia ona e ngā ifo lea i le tuafine a Maria Nive, ma le te mai tai i a Mareta. Ia, ta ua le nā, o le anga i ane i a inisi o tātou maketi le nā o lo avanoa, lo whapena fo i a le tātou maketi i le Tasi Market i te tonu nga le mu o le taulanga whatau i Mangele. Ia a o tau i au kilani sifo. Le tūlangi dena. Ia la o tau sinafia Grand Market. Le uso ia Wahid. Ia whapea fo i le whale o loa tele dena. Le si tātou marketi dena. Ia olo mawai le tātou wai. Numero tasi Universal Drive i Massey i au kilani sifo. West Auckland. Au i lato i e lata i fo i le o ngā tutonu o Avondale, Blockhouse Bay, i a whapea fo i Avondale, lava lato i a ma Rosebank. Ia tau te anga i ane la i le. O le Island Food Market. Island Food Market i le sunga i a Yoshan. Le mea lesa i a le uso i a VJ. Taftafatonu lava o le fale ingo le tuisa Mau Bakery and Barbecue. Ia o nāla, ia nā whai maua i nāle tātou vai o le ola, ia mo le tātou vai avoka. Tua wale vai avoka le vai o le cancer. Wha mamā atoa mai le telo mea o ona i te tonu o le utino. A le vai o le ola. Ia o le ngungu, ia whape nā fhoi ia le tūlanga. O le toi wha le leia o whatungao. Ia whapea fhoi ngase o le ati. Damage liver and kidneys. Ia le nā. Ana o mai leo lau tala noa ma le whasoa i le tāua tele. O le tūlanga sa iai ia le mautafono ma le pāle mene i le nei aso. O le tau mawhainga lava. Ina ia whaamanino atoa. O sao noanga uma matuleinga o le mauta. A o le io o le teimi e tali e tuai le malo i lana tala whaatatau au tū o le tupe. Ia, mai se fo i o fuafuanga o vaenga o tupe ana i lea matanga aluenga ma lea matanga aluenga. Ai a tātu wo o mai loa le mata upu lea o le vaalele. A tātu wo o mai le mata upu lea o le vaalele. A lea tunu. Ia lai tūtu sila fia. O aina whama i te mea i le amatanga o le lua afe lua sifuru maletasi. Le atou sa vea lea tala noatu. Au tūsi ai le tusi. Awa o la ngona le leo o tangata. I se tasi o au whaasoa. Na au whaasoa tuai. Wai ai ia se whaalapu patonga o nisi o i mātou. O uso, matua whawhine, o wō ma au mea mamae. O mātou whiloa i se mātou dinner sa whai. Ma ua au tasi ai le tō tele. O lea whai le tusi e tu inatu i le fionga le tamai tai pāle mia. E mai se fo i le pule i a fatu. Le sunga i a fatu. I a tielu.
O le tusi le na. E whata oto atua i le mana onga o le atunu, o le to e fia whata li tali tangata. Po le ale mea le malo le a whaina i a maise valele, a wā o le na watu le valele le i chapipi. E mumusu e tau i le atunu, o le valele e la ua i meo o loa. It was a cargo plane. Plain and simple. Io, o le musu fue, tau le na mea. Ai lo le ala le whainga malo tula mai fia me ma laune. Le fast i le vai teimi le nao. E re ngata ina taunga tau le lisi o le valele. Ai toi whaia umalava transformation and also remodel and renovate ma toi whaatotonga ma whaanu fōa le valele. Warango me la ua iuka i rengi ngu fōa i e kong. Upu sao ma tala sao le nai pe o na uto whafonga. O mātala no ai. O le tusi la na utusia, e ta utuai i le malo, le fina ngalo o ia i Samoa. Ua fia tu watu le tau au o le atu nuu, e fe soani i le malo, ma le company, o le fuaba lele le atu nuu, le Samoa Airways. O le model sa o whaungaina, o le 3-piece, public, private, partnership with the government and also the public, tangata lau tele, le malo, ia ma le tātou company valele, le Samoa Airways. Ia, na alua i lava lea wa talia mai e le fionga le li pāremia, talia e le tumaitai pāremia, le nā mai tau le South Apito, talia fo i ele min star sa va ia va le teimi le na wana uma le tusi. Kopi umai i la tau nei. Sa tu la i mai e te tai le malo. I le urua i whainga malo le fast i le paia inga lonos fulma le fitu. Tasi a le saidi le i atau sa vea. O le mana onga le na e whai mafonga tau mori o le whalapu. Tonga lea na mātou. Whei loa i maa. Mātou tala noa fo i se awala e mawhai e o na soso ni atu mutu watu le tau au o le atu. On behalf of the public of Samoa, mana na o e whatauni shares, ia whaini sea. Sau tō whawhonga iai o ma whasoa i fo i ma le fionga le li pārmia na utulai mai, ma whasoa ma le a fionga ia whamuina. Le atinu u Wayne Fong. Whasoa i fo i ma le fionga ia olo a min star o ma le valele le atinu o ma valele savili. Whapea nā fo i. Sau tō whafonga iai. O ma whasoa i ma le. Le li pule o le whavalele le Samoa Airways fatu tielu. Na ia i loai. Mai le atau, o lo o teu i le vao lo fatu ma le māmā le tusi na e tusi mai ai. E winga lai na mata upu lea. Lea la wa alu suanga o le vatele. Lea wa mata o le ta oto mai i paanga ma tūlanga le lei ma le mata ngofie. Ua talia e le malo. A o le mea sa whatali tali e le atunu. O le legal framework. Lea o tā pena mai e le whale tupe tū tonu o Samoa. Now the legal framework has been prepared by the Samoa Central Bank. Wa mea ia sa popole iai. E le whapetu la i tulol whainga malo, whaatanga le mea le whailanga iai international laws. O le whaonga i no tupe, ma le wha mau popo i no tupe. E le ngata i Samoa, whapena le Pasifika, Australia, New Zealand, Hawaii, Amerika, ma so se vaenga le rangi. E te tau o la iaile tu la whono. E pui mali poi ai. To protect the interest of the public and anyone that has become an official legal shareholder buying shares of the Samoa Airways company.
as the national carrier for Samoa. So e le anga la se mea na whaama i te atu le atou se vea. Ua avatu ua fafola, ua sila i le malo, ua talia le malo, a o mea la na olu i tau e te tau na tā pena iai. Lea la ua umana tā pena. E le malo e tau wala mai, i tu la fono ale Samoa Central Bank. Ma ua filifilia ai e le Samoa Central Bank, ma le malo le kāpeneta. Le fionga le li palemia, ma le vaenga o le kāpeneta, ua fili mai ai le unite o le UTOS. Le whaalapa patonga o tausi maa vaenga le atunu. La tau te whaatino ina le mea ta o le administration, o lona winga, o i la tau laia, o le a whao mau popo ina se leni nei, i lalo le tu la fono. Ma le stala alo ia wha le tū la fono shares masea atangata te totas. I le taimi lale nei, e le wha pēa o le se tupe, o le tali i le whai mai ele i atoa se afa miliona o le tupe, but it actually happened. It is in operation now. Shame on you. Although you're trying to discourage the public to help out. And these are good people. People that want to assist the government. Tangata lelei nei a o tau laia. E tau te tau mawhaila vai whaaleanga se atinae. Whaaloto vai i le atunu. E tau wala mai i lo tau tā ua o le mata upu lea o le solitu la fono ma le ao ngā tupe, ma le sue ngā tupe a la auli, ma le whaatua i le atua Samoa watas. Now you see, on the actual data with the money already invested in it, to tele Samoa la ua to tongi a la tau tupe. Whaase lau mon tupu, wafe le tupe o le ota oto yo. Pe duasfulu wafe New Zealand, pe fasfulu wafe Australia. But at least it is working now. Le fato amata le tatou talonga. Ai le lope solo bua lava ia o tou ia. Ioe, o tou ia na ula. I le fesoso di atu. O le atu nuu matangata lau tele ine ia whaipa angama le malo, ma le company va lele. Aia o tau nā, o tau o whaina nā, o tau shares, whātauna nā, o tau shares, tau te mata momoli ma whaasua tū lia. Leanga o tau na mā fua, tau wha mamanga mai fua. Isu ngā tupe le fast. But people are actually buying shares. Lea la o lea wha malosia. Le wha mautu wina o le tu la fono wha vai na ia pui ai shares a tangata nei ma tangata uma le malo, pui le malo, pui le utos, pui le malawa, le a fo i le valele. Tau te wawa ai i ai le mea le atu lai mai. O le a sau le malanga le malo. Le utos, nisi o sui o le valele. Nisi o ampasa o le ato fia e le malo, lato te fia o le whaalawi loa. O le ai le tai au, e whaailo atu ai le whangatia, o whea o le atau nuu i ai le malanga lea le malo. E a whiwhio atu i ai Samoa e whaamau popo ai le lato share, le tai lima se lau. Me lea leino whea, to shame on you. It's now happening at a lower level scale, but it is happening. Oe ne i misia ai mese o tau i whaamamanga mai nguku, vātu le whaafonga le atinu, langau te ino, lau pua i whaaloto vai i le atinu, ma le mea te tau o na whai e manui ai le atinu. All you're doing is discouraging our people within the best interest of the public that want to invest.
O le mea moni, le mea le nā. Tau te whiu e toi tā ofi le mea. Le wa legal. The legal framework has already been prepared. Whalongo le lei Samoa ia e manatua. O le e manuia ai. I lau investment leo lo tau mawhaila wali ia. Leo mai ai lunga le ala. Li mongi. Sau mawhono toe o mai ma. Tu le epa fo le nawa i tau. Leo fai atu. Tālo sia ia ta oto ai paanga tu langa le lei ua iei le swing o le toina. Ua matua tu le epa. Ua ngase fo i mo le ato tolo na malos. A lava. Ni whaamdianga o to toe i le toina. E mana tua ai o ia. This is the time to do it. Show it. Act on it. And bring calmness among our people. Bring unity to our people, Tulepa. I saw your potential of how you can unite people and bring peace among our people. I saw that with my own eyes and listened to it today in the House of Parliament. Tulepa, talo fai ina wea sao noa i le fonga te lai. Mo momo le loto. Lau fionga le fonga te lai. Wha malulu atu. Wa leo toe tu tusa lo malos. I almost felt like crying, but I cried inside. The tears flowed inside my heart and my spirit, my soul. I was hurt. You know, I was hurt in a beautiful way. Sa momomolo loto o whano no te isi talo whai i le malosi ua mau atu. Wa mata o na whapena o na mau mali atu. And Tuila Epa was humble enough to admit that he no longer possesses the strength, the ability to stand and withstand the test of times with his physical health and ability to deliver. Le talalale na. A o lea wali I lea e li poina le toina. Wa lewa na fia ta I o le tua ngai. Wa lewa na fia pale mia. Tau te le songi se mea. E alu uma tu le epa maave mea. Aisa, wa loe tu le epa lea ima seisio o tau e anga vaa. Whaitou tike li, whaitou MMA, whaitou doctors, vai lea aia. Tulepa has already said it. Tulepa has already expressed and spelled it out. None of you are qualified to even become next to him as the next Prime Minister of Samoa. None of you. Shame on you. Kala tala le na whai atu auto. Ela tanga te whiu debate a te au. Punga mai lunga lo proclaim, you are all invited. Amaka mai ke ori mongi wo umono whai atu. Sau ya oe whantoe, outo uma, awhi fio mai I lunga. Te re tau invite ina ma wala uri o tau. Naro paolo viri mai, o lua tasi, lua iwa whawhi tuiwa lua fitu. Ka mbole sa vea fia mau atu sa ua wanoe lunga lo proclaim. So lok se ka popo mango o maka ai ku awa I lunga lo proclaim. Oh my darling, it's an open invitation for any one of you. And I promise you, I promise you, I will treat you with respect and kindness and fair with justice. Honest opinion and awavatu. And who knows, I may be the only one that will bring out the very best in you.
Yo, wa fa wo mana o wina. Le lei ma fa u mai de ngad wenga le. Po le ala vala le to nga ngana ta to te anga ai. E te lei loa po o au lea ua whiriwhiri e lea tua au mai le ano fale sili o na tā ua ma loua nga waa le nā wa lewa na e sau whai ma oe ai o atu isi au vale whaasala lau ia e whaatala noa o tau a o oe lisi lo ia o oe lisi fō mai o oe lisi tangata whai whai longa ai whaatala noa o tau le au vale ia na o mea le anga lava mea whasiria ia au tau. Au tau tali mai foi, e tali mai ai vā lea. Tau te tali mai wha vale valea ai wha whonga lea tunu. I tau mea valea ia e lau mai lunga social media, ma au tau wha talanoa. None of these people are able to extract the very best of you. Why? They don't know how. E lipi ma se mea. Nātou te lei loa au mai le anu whale tā ua. O lou wanga waa. O lou to mai. Whaalea nuu. Whaalea oa onga. Ma lou tangata le lei. Ma lou tangata whai mea le lei. Aia. Watu i pala o e whesiria au vale ia. Ia lea lau whatu lo lai au vale ia lau whasa lau propaganda ia. Na pau ane o mea o atu au mai. Sa ili masei. Vai le maa saio le lau whai le nale. Au mai mea e whaaita ai o tau langona ma o tau whatu. E le au mai o le ano fale, ma le ano liu o le tā ua o lau tā penanga, sa o tau winai, oi! Aia! These people have turned you upside down. Ia e moe fōle ata. Wa sa vali tele noa le au wala. Wo le au vale ia ma se ilo ie. Ioi. E te leilo. Popoto yo le au vale i e whai mea vale a whapena. O na e alu la ia le malo manatu e se le mana i o lau tala doanga lea na whaasoa ai. I le wha leanga ina o la auli ma le malo. Ma le whainga malo. Ai leilo ua o pū. Ma e te le noa ai ua se i le tangata lo ie. Le au vale ia na se i lo ie. Ia lai uno whai atu. Ia. Ata lo foi lo to fidel fal tu o le fai fea si utu McCarthy. Ala le da na o fai atu e pea ma pese atu e pea. Tula Epa was in tune with the Spirit of the Lord today. Mai le fina umi foi le nganga o le tua ma le tangata whawhita auti. Ma le tangata e wha ma a ma wha ma lo pea lo naua. Take today as one of the greatest examples ever happened within the parameters of the Parliament of Samoa. Avea le so ma se aso ta ua e wha mawina. I mea na tutupu I te tonu e li poi ai le mautafono ma le pale mene o Samoa. To me, it was a wonderful miracle. The transformation of somebody's soul and somebody's outreach. Malana le no foi atu, fafte tele ya te ole te matu lepa. Mai o te tatalo ina ia fatu mawina lo malosi ma lau fatu whalainga. Ina ia mawhai o na whai oe ma whāteita inga e a o ingutu o le wali ina i o au tawha. Nā fo I e tau mawhai e eli le pū e tanu oi oi. I'm telling you the truth. I can see it by far. O lau tala le nā ma lau tatalo le nā. Ia whātu mawina ai le anga le leo le atua ma le musumusunga le nganga pa ia e te talia ina tu le epa.
Wana o oe ma whai o na toi au mai le vai fufo. E fufo ala mea ai whawhita uli te tono le mautafono ma le pale mene. Ma au ai ne e toi whalongo i se tamu i titi tautala i titi palau vale. A mio pa, a mio vale pe o le tamu i titi na o le monki. Ioe. O le tala moni le tala le nau. O se whātei ta inga o se tai le leina e whaia tu le epa i le nei aso. Mo i mātou uma, ngā te sina fia tala au te lalafu. Ai au te le tau whalenga i lau a fionga. O oe o le tamātai pei o le tamā. Au tau sisila fo i fōringo le mātou titi pei o le toina. Alanga i le tusala mi o mo le toina. O le so. Tula epa, you came through, and these actions that we saw and bear witness to in the Parliament of Samoa today. These are reflections and examples of a good leader. Yeah. Whawhetai mo se whātei te inga le lei ma le tāua na whaia. Ao sila mi o ma whawhawhonga sa moa i le nei aso. Mai au te talo fōi na ia whātū mauina i pēr. Lava pēr. O lea whāuau fōi o na sui langona o tangata. Amatatu i atea. O na o whaaloalo atu, malalango atu. O na ua e sui le so. Amole mole awane ilu fee lau whātoa whālainga. Whelangu landu wa i e sui nei e se fōre me whaitaia. Ia whātū mauina ai. O le mamalu le nao le atua tu le epa na e whāsusulu i le so. E whai ma vi inga o le atua. Whai fo i ma whāteita inga le lei. Mō le tō telo i mātou ma leo ngā tūpulanga. O lo whianga i atu le mauta. E fia se e le mauta. E fia whai ma whafonga o mātou. Tu mālo mo mātou tangata. E mo moli le sāwale wa se manui o le tu mālo lea. Tangata ia. Ioi. O le tala tā ua le nā ia te au le so. Oka okai. E tālo sanga. The tone has changed, the narrative has shifted. It was a beautiful thing to witness today and bear testimony to it. Wa tua lalo ma au maia le whautuanga i se au wala mātangofi. Wa le awa vau ma whau e le whātua whala inga. Ua toa whi bālie le saunuanga. Ua pau le sunga le tulepa. Le alo le mālia toa. Ua mātango fie i lau whalongo ma lau wa ai. I le nei aso. Tau wa ai a fōi. Le tūlanga tā ua sa ave ai lau wha malusi au tui la epa i whaulu lungo matanga aluenga uma ia. Awa o lou fo i tae au le nā le sa e sau noa iai. Teimi mua. Na vea i oe ma pāle mia na e au mai ai whaulu lunga uma matanga aluenga. E se e tonu o le mautafono ma le pāle mene. Whaalo longo talinga. I fe lafu inga. Ma le mana onga o le pale mene ma le malo. Awa o i lātou o maa mau o le ele mawhai o na furi. E o mai whai ngā malo, ma pūlenga o malo, ma toi fo atu, ma mau atu. A o tau leo whai ngā ruenga, a le malo, ma whauru lunga o mata ngā ruenga. O maa mau o le ele, e lima ma tau iai. Le pāle mene ma le kāpeneta i ngā ruenga e te tau o na whātino.
o te tonu, e leo toi mamau, e pasia masalo po o le asolulu, po le asotofi, e pasia ai le tala le tupe o te leilo po se ei pea. Ia le fono e le teimi le nei. Ewa i upu o le, ale sunga atu le epa i le so. Ua na o na mātou tu o lalo atu, ma le whaalo alo e mātou. Awa o lo o ia te utou le pule. E pule lava utou pe talia, pe le talia, pe le ai foi. Awa o le whawhita au lile na tu lai mai, i le teimi ua sola. Sa le eise tu ua lalo whapena sa whaia. Ua na o la fonga, malolosi ma le mamafa, e au mai wha nunga malosi, e whai atu e le tua ngai e matu le epa, i o ia la uli ma le whainga malo au tu lai fo i le sa whapito. Le eise tu ua lalo ma se file mu e mawai. Au le so, o le a wha mawina i lau kalena. Io, le a wha mawina i lau kalena. Se nganga mata ngo fie tele, ma le amna ia, ma le alo ia. Io tau si sila foila, wasu i e malauli. Io, sao noa fo i le sunga lauli al mali atoa. O sao noa ma le whalolo. Sao noa fo i ma le amna ia. Ma le manatu i le vā. Wa le si i fo i lona leo ma le si u fonga. Ua tulai mai, ma talia fina ngalo whaalia o le lai tu o le mauta. Ma whaatalitali se ia mai a le lei. Ona tu lei, ma sao noa, ma fitalai, ona whaatali lea o le ata itasi sui o le malo ma minsta o le kapeneta. Ona tali atu. Ele ato o toa po le ato o toa foi. O mana onga ma whanonga. Ma tu ua lalo mai i le maota ma le pale mene ato e aufi ai ma le tua ngai. Beautiful thing to be witnessing today and bear testimony to it. And it will stay with me for some time because tasi la lea a upenga o le a ui do lima. Ato iai ni pe fe tu lai mai tono le mauta. Ai toi foi le tūlanga tuai. O le fe ei ma le vava o. Ma le ai o se tua lalo. E whai e le nganga whaalo alo ma le nganga mau lalo. Iau toi au mai a foi la ia leo le mataupule. La le meo la toi whai foi lea mea valea vapea. Ewa iei le suinga tā ua ma le mātango fi. Why now again? William Brown, tūna mafono ela, whawhetai tere lava, i le pa ia mawalunga le tātou tunu, malau tau fo'i. Wheso sori mai le tātou pito la au, whawhetai o tau whina ngalo whalia. Mai tau tele o tau lea o lango ina, la u whaamsinonga na whaia i le so e tusai, ma le maita watu le mautafono ma le parliament. O lau tala muri lea. Ia whaatu mawina, ianga le leio le atua e lau sunga tu lepa. Ia te oe le tamā, o le toi ulutai o le atunu. Ia tā ua nei aso, o a lava ni aso to toe, ma se langi fasino i lau a fionga. Ia veo ni aso tā ua, ma ni aso fia, ma ni aso e toi wha manatu, ma wha ma ite ai, mea le lei. Sa whaia e lo vai teimi a wai le aise tangata, na te ngā o ia, le tele o ngā luenga le lei sa e whaia. Awa nei mawina o waso tu lepa. Awa nei mawina lau tautua tu lepa. Ona o oe lava ia. Po le tau whao so foi o le awali ina i outua.
Mawhai ia i sau whautua. Sali. Ona sai le tātou i tū o lo anga ia le malo. E lai titi le tātou whainu mero. Ai se me ina i amana i ai le tātou tu o lalo i alauri. Ale mea tā uone nai tau na whai. Au tau uma fo i a whai tau tūtū la i mai o tau nei to sful tolu pe sful wha. E tono le mauta. Awana i ngalo i a te utau. O lo mai tau mea mai le fionga le li pāle mea ma le lai tū malosi o le malo. O lo whātau tei o le malo. Ua tau sila le swinga na iai le so. O mea oma sa whai i le tu ua lalo ma le whaalo alo. Sa tu lai fo i la uli ma tali whaalo alo mai. E o lava fo i ana min stao le malo. O mea uma na sa whatino i le so. Se mai nā, o le whautuanga le atunu. E le whaiunga le nei vai aso, na tuana i atu nei. 7 people were killed on different accidents across the country in the past weekend. Fitu tangata maliliu. Whalawe lawe tau ta vale ese i mga ala i vaenga ese o le atunu o New Zealand whaiunga le vaso le ana se i mavantu le. O se whainu mero te le. Watu ai le tua lalo, ma le lapata inga ma le alofa i ato e. Wa lava le vale tasi lungo le awala. Whai marie lo sa. Ele o lava le whaasoa New Zealand. I le pensini a le ta ua mai li poti leo le telo nei whaalawela. O le ave ta avale o na whatasi ei ma le sao tele i le leo sita ia. O le sao a whaatulanga ina whaawasenga i mga ala ese o le tunu. So I take this time to warn our people and a awareness program. Please, watch your speed on the road and don't touch or drink. Alcohol or any other illegal substances such as cocaine, marijuana will easily miscalculate your judgment and proven to be a human error on the road, and it will kill you. It will kill you or kill somebody else, an innocent person on the road. So please take care on the road. Ta ua tele ia le lapata inga le nā wā matu. Tātou o mai i le tula whana whau lele ua whanga solo nei e leo pe o na sao noa i ele sunga le a taua Samuelu a whamasanga le komisina le tu mauolo i ai nei o leo. O whana na watu e leisene ona o le leo ina o whaatoanga ma mea tō tino mātina e lele. Nalmele o whaine. Wale ka whanga i pua ai ka whanga i ka ngaka. Whaaleanga ai ma mea tō tino le tunu ke lo le lo le na whaia le mea vale. Tu lo wal wha whokasa wele se puleanga le pulena. Pōna o. Le na whaia whaonga le lau malosi e whanai ia le mori awala. O tau wawa ai iai le meo le to e le meo. Tu ai ngata whapenei. Talo sia. Ia matua i me ana e leu te whai atua. Ta whewhe pe ana soifua malito ina. O fitse manu mali atua. Tai leo le nava i tau. Tasi le tamalo. Oka se la po ai Paulen be. Pau o le leo. O e po e mai. Oi leo au mai. Ka kalafa ke le ngoi lunga i le onga. Le lau ke le. Ia e mai lo ma si u fat. To ina la o fitse manu mali atua.
o le great-grandfather le nā o le alii o se iuli The Rock Johnson. Na. Ka maloa, wha mamalu o ile tunu ele e musu. Ia ke lo backhand o ka malo ki paka ngau malo o vai karianga ku se mea. Nga kāle se se whai sei mai koe lu waku alu lungal pa kua sau lalo le ngō sau ama sei mai pa uma a ano lo tino. Koe ngā mea ngai whai kankalenga whangale me o le mori. Ka ingo ingoi. Ta walea tu ai mātua pēnā o aole nei tu ai ngā tangata whapenei. Ko whai se tō rua ma se whanau a le asa na mea tā ua na maua mai ei lea mea. Ese le mata ngā o ia mea. Ardi sa vea, tō fia le fia finei a vea ma kapeteni o le olpeleki. Isi ta longa ma le tua le olpeleki lea whanga solo nei. Le mata upu lea ia namula ulu sami leota. E whai ato whinga la tau ia le IRB Council. The International Rugby Council. E whai a la tau tō whinga ma la tau mena e whai. Ai i la utala lava ia. Ma le nganga wha maoni. E le avea tō whinga nā. E li fia i lunga le ranking lere o tātou o nei ia. Mai o te whai atu a le suia le pulenga o le lakapi Samoa. O lo tau le mi ngao fo i le nā i le fina ngalo o le atunu. Ma o le mea fo i le nā o le ao o iai. Le wha mā hasi ina ma le wha mata ngā ina o le au o le atunu. Get out while there's time to change and transform. Au la kapi Samoa, au manu Samoa, tō tilo le fitu, out fo i ma le mawhala le fitu. Deo to iai se ranking i lunga i mwhai e ono e tua ma o e tā alo mani au te tele. Oki whasao. E mawhua mai maunga. E awhua mai te tai. Le manu ia o le nut. Tu sape te lo tau te le tā alo. Wa alo talana nai Faiva mai. O ia ka alo la wari ia e. Se ngoa ai fua. Te tai ma le te fono ma komiti whafue. Yes, o whai unga se ma le tau te whai ai a fia uma mai ai lunga. Se i tau mai lalo o tamata alo. Manu a loto. Manu a langona. Le anga mea o lo tausi ai. Le le whetuna inga. Le anga totongi. Le a launi. E mua whaatu tumutanga tangata ia. E le ta alo. Ai muri nei tamata alo. Nei o lātou te tō lua ma whanau ma kon kalate o tiai aia o le loto nuu le nā lai o na sau. Nisi tamai to tongi e lātou o lātou pasese. Whale tonu a lātou kon kalate. Sa tausi ai o lātou ainga. Mea nā o te whai atu. Ele sui alo mawhawhau. Ana o tō walo lofa i le atu nuu ma le laka pia Samoa. Forget the money. Let's look at restructuring the whole lakapi Samoa. Get out. Forget whatever prestigious positions that you've been called in or whatever. Na pau ale nei o le atu nuu. O whai pule e se i le tālonga la kapi. Tu sa fo i pe o lewa no mai a o le i o mai i le maota ma le palemene. Still, o e wha mamalu o tau tofi i le palemene. Get out of this mess if you truly love rugby and the nation's wonderful, beloved team of Manu Samoa. 15 and Manu Samoa 7 so to bava i pilo a kole mea tu lau fa fonga le tunu le anga fa solo a tole mea
Tina no to whaafonga tu manong leanga le mea wo o iei le au le tunu ai a tau le te nofo la mo tau no nofo I pera whaatalinga turi pe o le pato I pa u iei le timu I lunga I le se. O se. Ni tu le au le tunu le onge te ngata le au le tunu. Lau tau silsila iei le mea. Ti ngā le whawhati au tu o lofo le tātou au. O le mai maunga le teimi tātou te oai, a le tau te loa le lei, o lo o tu I tasi le tāpua inga le tunu. Le ai masaisi le tunu o toi tali ino tau. Nā o nai tama I lango mumu a nai, mumu I o tau au tafa. Io e, o lo watu ai a la tau tala leanga, ma tala se ma mea umana, e tu sa ai. Ma le mana na o pēa tau te nonofo I pēna. Ana wa o lea. Se mea mata ngā ma le masias. O lea la vai tau mawhai atu. Anga I se ia. Manu o mau le taimi. Ia no nofo I pē ina. Se I tātou mata mata la. Po le a le mea o le aha o iai. Le atu nuu lele. Ua so lofa le falute, ma ua ta whea walana tau ofe I lona fia lango ai o tau nei. Whaipule o le mauta, o e wha mamalu lau tau to finga, I le mauta whono, ma le pāle mene o te whau. E le ai maseisio o tau e I ulelei. Io e, nisi whainga pālota o le asau. Ai o tau whoi nei. O le a mālei ai le au o le tunu. Talo whai. I tama whanau o le tunu. Au tau si sila nei ai. O for the selection le la whai. O le ale to iei ni tama. Ta alo le lei mai atunu I whafo e si lo la tau lima ma fio mai e tongi le maa. Velo le aso. Because what? They all know. Mamata. Ona solo lo falute. Ele tamu whainga le au. Ta ino e. Ana tau I loa alawa la. Wata tau na sui le whawai. Ma teu le whawai. I o mai nistanga te whau. Lale me o tua ina whai. Lale me o tua ina whai. Pe au tau loto e whai. Danga tau te a I tui le atunu. Tau te mana na o e whaari mai le tau poto ma le whaapea mai le anga o le whaavai o le constitution o ama. Rubbish! If you would have wanted it, you will do it. If there's a way, there's a will. Opuna! Manuia tere sa mo le rei e whiawhi a mangalo se leo. Tātou wheilua I pēa. Ia manuia fo I tau mawhitanga, malolonga, pa whātoa whā fo I. Ia ma whata oto tā tō whanga le reipo anga le leile atua. Tātou wheilua I le o ngā tutonu ngā le mū o le asoa tai haone. Nei vai aso, le ata ua savea, le ulua I ali I so alo, le atua manu olo. Ia, Al Harrington tu manu vao la vea. Soifua mai a manuia. A whai ua mūlau pa anunu, mana tua. Tia ai I le lapisi e la foiai mea ai. Ai le o le pini lapisi mea sani. Langai le ai masivaing o mea ai mauna lapisi e wha ama umaua. Tama ki Turiki, all together, Auckland. I feel maua so sad. Omega ka. Diana knowing moa. Omega ka. Sabale tau fie. Omega ka. Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. O whea te lua oi ai. Ma te o e awele sue ngā tau whale a mā aroha. Ua umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la I titi tele. E le o toi wha pēnā mā. Wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo I pā.
O le tau sanga mata mo le suisuenga o le kanesa o le tau fale o leo ua 50 ma le valu. E 50 ma le valu pe 50 ma le iwa loa o tau sanga o na lafo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai se i atoa lau fito 50 ma le 5 tau sanga. Wha mole mole, whai mo i mātou. O le a lafo mai I le meli. Ua mawhai nei o na whaatau wantu topapa le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, Tonga, Fiji, Mavaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau tapap a le Digicel. Pe lafo I fo isau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, Tonga, Fiji, Mavaruatu. Morisi whaamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le alo fahe mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai